ne bi znao po čem je dobila ime Ugao ovo selo. Jedino sami po sebe smatramo, po prirodi nekako je u jednom uglu. Evo ti, ovamo sad nema prekida, nema naseljenog mjesta do korita, do regiona Crne Gore. Ja sam Arif Mujezinović iz sela Ugla. Ovdje u Uglu danas se živi onako solidno, da ti reknem. Puteve imamo, prodavnicu, školu ovu do 8 razreda, ovdje u Karajukiće bunarima, a do 4 razreda ovdje u selu. Okruženo prirodom i čistim vazduhom, selo Ugao se nalazi na gornjem delu Peštera, a to znači u jednom od najglavnijih mjesta cele Evrope. Na tom prostoru konfiguracija terena sačuvala je stare legende, kao i zanimljive verske objekte. Imamo džamiju koja je najstarija ovdje na Pešteri, na ovom okruženju ovdje, najstarija džamija. Popravljala se, jedan put bila izgorela, usled čega ne znam, ali je bila propala i napravljena druga džamija. Imamo ova gaj, ovu šumu sve vidite, ta je šuma, ja otkako znam sebe, imam ove godine ovolike, ja je znam taku. Zabranjena je ona, sama po sebe je zabranjena, nije što je vlast zabranila ili neko, ali je to vakufska, ko vakuf u ovu šumu. Ovo nije smeo da se čuje niko, ne što će ga vlast kazniti ili nešto, nego kažnjava ga Bog, Đelešanu. Ko je osekao tu drvo da ga iskoristi, platio ga je na neki način, šteta ga je bila. Šteta. I tako su ljudi uzeli ta strah i to da nije smeo niko steći. Sem u slučaju popravke džamije. Stari ljudi i danas govore albanskim jezikom, a neki od njih tvrde da je stanovništvo doseljeno nekad iz Severne Albanije. Pa govorilo se je sve albanski, nije imalo ovdje Bošnjaka da govori ovo bošnjački, srpski, ali prilikom ženidbe, oni su se morali ženiti malo dalje, druga sela, malo sela je imalo ovdje na ovom okruženju da govori albanski, ovo šiptarski. I on gubio je ovaj jezik albanski, izgubio je ovdje svoju snagu, svoju moć, jer su deca uvijek za majkom govorile, ako je majka dovedena iz jedne sredine gdje se nije govorilo šiptarski, i tako sad govori se ovdje pola-pola. A ja se zovem Husein Camović, a nadimnak me zovu Hulja, selo Ugo. Hoće da radi i ovdje mora da živi. Ali mlade su otišli za Nemačku. Sve su otišli, mlade su. Koja je danas dobra zarada, ko bere klijeku? Po 3,5 evra klijeka. Prije ne znam koliko godina ranije, to je bio snijeg, nisi mogao da ideš nikud. Ja mislim 1,5 metra sigurno. Na minicu napravi sve ranije. Sve ranije napravim na minicu čini za familiju i poslije čekaš dok okopni. A evo, nazad 10 godina ne pada snijeg, nema slabo.